Evo. Jeste. Evo nas na lijepom Jadranu. Bježi Nemanja. Čekaj. Bježi. Ovako sad nemoj vrsta ne. Vi mene snimamo. Snimit ću te. A mene? A to je sad stariji, on? A. 11 godina ima ovaj 9. Ovaj godin. Moja najstarija 11 ima, a bližnice ima i 8. A ova je ona sestra u Hadnji Ljubeć. Hadnja i Vanja, pa svi gledala. Papa. Maja je najstarija. A je kupamo se kup. Djeco, sam da znate da snimam. Pa vi pričate što. A sad raspust, još se nije krenulo ni u školu, pa... Ja... Snimit ću, sine. Žive u Crnogorkovi momcima. Aha, pa morat ću. A momci? Uđe mi vode u usta. Ko te ne nosi, mama? Ajde Vanja, brate, što je Vanja? Smo se čitav dan na goncu, Vanja, da se kupamo, ajde. Ne, boji se. Nešto nije dobre vodice. Ajde Vanja. E pa dobro. Gledaj snima. Papa, Branko. Ja lijepo, pa. Oslavo. Znači da ja ove godine nisam nikada. Ja mi uvijek želim onamo na sada ava. Ja ti je namo, ja samo ovdje. Pa nije već to da su uvijek kad sam bio kao bilo da idem, on sada bi šta, bi parava nisu. Ja ovdje da radim. Tam kod nekog čovjeka da berem na milionu. Ja. Sad su mi dali jedno 30 dana da vidim svoje. Hoće ja bre vodu, bre. Odmah da i tebe stigne, budeš i tebe. Duboko tu ne smijem. Ti mama ništa. Nisi trebao? Ti neka se vola prija. Evo stanica. Trina. Ne, Branko. Tepo je ovdje na stanicu. Pjeska ovdje lijep, pjeska gdje dođi vidi. Ovdje. Dođe lijepog pjeska. Ovdje. Evo tu. Turke. Jes, tu je mama. Ja. Ti stopiraj, nisam posjetila.